Dobrodošli u novu epizodu emisije o tehnologijama High-Tech Zona. Moje ime je Stefan Dević, a na početku, kao i uvek, novosti. Američki Apple prodao je više pametnih telefona od Samsung Electronicsa u poslednjem tromesečju protekle poslovne godine završenom u oktobru, nadmašivši južnokorejskog konkurenta prvi put od 2011. objavila je istraživačka kompanija Gartner. Uspeh telefona iPhone 6 i iPhone 6 Plus podigao je prodaju Apple-a. Na autosalonu u Ženevi jedna od glavnih tema jesu vozila na električni pogon. Svoj deo pažnje sa razlogom je zbog toga dobio koncept kompanije Goodyear BH-03, pneumatici koji će pomoću toplote stvarati električnu energiju koja može da se koristi za napajanje baterija u automobilima sa električnim ili hibridnim pogonskim sistemom, objašnjavaju u kompaniji, povećavajući na taj način mobilnost samog vozila. Kineski proizvođač Lenovo predstavio je 3 nova uređaja, pametne telefone Vibe Shot i A7000 i džepni projektor. Vibe Shot posjeduje zadnju kameru od 16 megapiksela sa modularnim objektivom sastavljenim od 6 elemenata. Zahvaljujući blicu u 3 boje, svetlo fotografije se automatski prilagođava svetlosnim uslovima ambijenta, a optička stabilizacija slike smanjuje zamućenje slika i čini ih oštrim. Tu je i displej od 5 inča, 64-bitni Qualcommov Snapdragon procesor, 32 GB za skladištenje podataka. A7000 je prvi telefon na svetu sa tehnologijom zvuka Dolby Atmos. Dolazi sa HD displejem od 5,5 inča i Lollipop sistemom koji radi na MediaTek 8-jezgarnom procesoru. Lenovo džepni projektor može da uveća filmove, slike pa čak i poslovne prezentacije, projektujući ih do 110 inča na svaki zid ili površinu. Sada je na redu naša stalna rubrika Zamislite situaciju. Zamislite situaciju, spremni ste za digitalizaciju, imate dobar televizor, treba vam i dobar zvuk. Kakve zvučnike imate? Ovako, imamo više varijanta. Kao prva varijanta nameće nam se ovaj odličan Sonyjev 5.1 sistem. Za ljude koji imaju malo manje mesta, znači imamo ovako ovu varijantu ovde sa manjim satelitima, tako da će naći mesto u nekoj od svojih polica, a za ljude koji prate najnovije tehnologije i posjeduju smart televizor, imamo ovako varijantu ove LG Sound Bar ovde, koji dolazi, bežično se povezuje sa televizorom, a također konekcija između njega i wufera je bežična. Pored toga što se povezuje sa televizorom, možemo ga povezati sa mobilnim telefonom. Za ljude koji ne žele, odnosno za ljude koji samo žele da uživaju u muzici, imamo ovako varijantu odvojenih mini linija i portable muzičkih plejera. Šestogodišnja konferencija o razvoju interneta u svetu i na RS i SRB domenskim prostorima dobila je podršku od ICANN-a, vodeće svetske organizacije za upravljanje internetom i rukovođenje njegovom globalnom strukturom. Program Dana internet domena Srbije tradicionalno je podeljen u 3 tematska bloka. Ceo DIC je pod sloganom U kom si internet filmu, otprilike to internet film koji sam pomenuo, tako da je taj prvi blok nazvan Gospodari interneta, direktno asocira na ono što se dešava trenutno, jel? Drugi blok je Pozovi radi trgovine i bit će posvećen zaista e-trgovini i bit će osvetljena e-trgovina iz različitih uglova, a treći je domen koji obećava opet direktna asocijacija na jedan domaći film, a radi se naravno o sajtovima koji obećavaju, koji su napravili do sad nešto, ali koji su i dalje u razvoju i koji će verovatno se tek dokazati u sledećim godinama, a nalaze se na nacionalnim domenima. Ovogodišnji DIC 2015 je pod sloganom U kom si internet filmu, sa ciljem da se aktuelnosti iz sveta interneta približe širokim narodnim masama. Mi se trudimo da svake godine budemo, da tako kažem, interesantniji nego prošle godine, jer pričamo o nekim stvarima koje nisu baš uvek, kako bih rekao, jasne najširoj publici, pa onda da pokušamo da budemo malo interesantniji i da damo neke interesantne nazive, ne bi li ih zainteresovali za to šta se dešava, pa onda kad pročitaju, bit će im verovatno jasniji šta se dešava od bloka do bloka. Ovogodišnji DIC biće održan 10. i 11. marta u hotelu Metropol Palace u Beogradu, a organizator je Registar nacionalnog internet domena Srbije. Toliko za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas svakog radnog dana na kanalu Pink 3. Doviđenja.